Goeiemiddag almal. Ons is terug met nog 'n storie en die naam van hierdie storie is Kyk na my. Kyk na my. Kyk na my bal. Kyk na my kop. Kyk na my voet. Kyk na my vinger. Kyk hoe speel ons. My liggaam. Hare, oog, mond, vinger, been, toon. Oor, neus, arm, hand, knie, voet. En dit was dan die storie. Kyk na my. Kyk na my. Look at me. Totsiens almal, tot volgende keer.